Hey, kade ngiko omunye live laphana. Ama Red Nation hayi uyadlala wena. Ngiqale ngalalela before ngingene. Ngalalela ngingaphandle. Hayi ziyakhuluma ezomashobolo laphana. Ziyakhuluma laphana odaba lumayelana nohambo lukaKhuzani la kuma Grammy Awards. Hayi bayakhuluma ke bayachaza laphana hayi uKhuzani umpintshisiwe laphana hayi uKhuzani unamanga kamenywanga wara waya hlale phezulu le kude apha ama video la eshutha khona ko red carpet bakhuluma yonke lo ndavu hayi ngabona ukuthi okay la ngingene khona ke kulowa live ngingene la khona umashobolo esetshela abantu ukuthi nayi into engingenise kuloya live la khona umashobolo esetshela abantu futhi ngibona ukuthi bayamkholwa esebatshela ukuthi hayi laphana kuma Grammy uKhuzani uzicelele wampintshiswa ukuthi azafike khona mangithi ngiyabuka kuma comment ngiyabona ukuthi hayi man engathi abantu sebeya ngokuyikholwa lento eshiwo ilesi sikhove simqhiliba ngangena lapho ke ngingene ngiphethe imbazo ngiphethe isando ngiphethe isikhwili ngingene ngiphethe umkhonto ngiphethe ubhushu ngashaya ngaqhephula ngahlikiza ngahlaba ngahlikiza ngabhidliza ngadiliza yonke into ebiyingxokonxoko yesihlama sesikhova laphana ebeyithi ikhuluma kabi ngohambo lukaKhuzani. Hayi bafana ngikutshela ukuthi kusukela ngingena kulowa live ngishaye kwabola nganyisa ngikutshela ukuthi lowa live nguvalile kumanje awukho nguvalile awukho lowa live kumanje awukho vele ngawuvala lalela uthi nguvale ngani laphana ke shuthi bekulokukhulunywa ke kuphikiswana ngilo ngimile nesikhwili ngishaya okuvukayo kwakhulunywa kwaze kwazofika la khona kuyindaba kaMthandeni la khona bekukhulunywa ngobhova imoto le enakhona ilona iRed Nation elikhulume ngobhova ukuthi nangu phela uMthandeni engathi upha umshovo ubhova laphana sithini ngalokho ngavele ngathi mina hayi phela uMthandeni akazabe na ubhova so ube umupha wona uthathapi angapha umshovo ubhova kwayena esawufuna engakazi abe nawo mangikhuluma kanjalo zangena mangiqeda ukukhuluma kanjalo zangikhipha zangikhipha ku live zithe sezingikhiphile hawu ngitshela ukuthi ifoni yami enenkinga zingikhiphile hayi okushuthi izalwa zodwa laphana zilwela ukuthi ngibuyiswe hayi ngabuyiswa ke yabo mangibuyiswa hayi ngithe ngingena ngathi mina ngiyonishaya ngeqiniso niyoze ningikhiphe bafana kuyanyiwa kudlalwa la mase nithinta indaba ezijulile khohlwani ngeke nisiqede awu bathi uthini makhanya ngoba phela lo bhova lona wafika umusha uNtunsula wawuthenga lo bhova kusho zona ikhova uNtunsula wawuthenga lo bhova wafika ungena number plate ngathula ngathi du zakhuluma zancoma zitalabha laphana italabha ngagenda kafike ngathi mina phela ubhova lo kahle uNtunsula waphiwa omunye ubaba walapha eMtuba ubhova lo ngathi mina lo baba umngani kaMasondo after kade ethathelwe uMacekeceke ngoba uMacekeceke phela wathathwa uyamkhumbula uMacekeceke wathathwa uMacekeceke and then kwasegqitshwa ihlazo ngokuthi aphiwe zangikhipha
Zithe mayiqeda ukungikhipha waphela waphela ulaka kumanje nje awukho. Hey bafana, hey nina ningafuni ukungibuyisa ngegiya.